aya basi cyakoze urwunge urarubona ariko tubona rarinyweye bati umutsamu tsitsi wowe unyweye n'iyitsamura ya umutsamu tsitsi ya keneye kurangura reka nkwereke nimero wafata na pose ukazandika cyangwa ugasubiza inyuma ukarangura urwunge kwisonga abanyarwandakazi mu Rwanda bwa mbere ikigo cyafunguye cya kigatangiza ibintu byo kujyana abantu kwiga hanze abanyeshuri kwiga ni Bright Scholar Center abantu bo babitangije mu Rwanda mbega umuntu wagiye kwiga hanze cyagukorayo ikigo cyamufashemo bwa mbere mu Rwanda ni iki bivuze ngo kirizewe kibifitiye ubunararibonye ntago kiri gukina ntabwo kiri kubyiga ibyo bakora barabizi reka nongere mbakwereke waba wifuza gukomereza amashuri mahanga gana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Pologne ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi wihitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya bachelors na masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi, Dubai, watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze gato Sonatibe ugana Rwandex mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekran yawe. Waba wifuza gukomereza amashuri mahanga? Gana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Pologne ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi wihitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya bachelors na masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi, Dubai, watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze gato Sonatibe ugana Rwandex mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekran yawe. Waba wifuza